akakwatshela u-Evevuka ithoni iBhayibheli u-Eva wathi evuka wahle wathi lembala leli lithambo lamathambama Adam benzela khona ukuthi livuke ngigqoke elinye ibhathi la iBhayibheli ungafunda kahle u-Adamu nxa wayevuka akula muntu owamtshela ukuthi lomba wathi wasibonela liyakwazi ukuthi nxa usuvele usuhle wasibonela ibisisithi iBhayibheli madoda iBhayibheli alizisithi nxa isithi thandani ithi thandani ngicela ukukhuluma benziyakhuluma lomama ngiyakwazi ukuthi umama ubesengibhaza seyamangala umama sengibhaza mthuku ngasengithi ngibonele umama kuba madoda yazi ukuthi nxa ukuthanda so ngiyakhuthaza ngeke ngaba ngu-elder we-family life ngiyakhuthaza ukuthi madoda thandana umngeni liyakwazi ibisisithi iBhayibheli abafazi bezeshi kuthi ukuthi indoda yeqalayo ungabona umfazi engasazehlisa uqalana kodwa sisonke boba ya ungafunda encwadini kaJohn ngo-11 ikeke liyabuya ungafunda encwadini kaJohn ngo-11 uJesu esefice uLazaro sebembekile liyakwazi ukuthi wafika wathini uJesu kanti lina licabanga ukuthi uJesu wayengakwanisi ukususa ilitshe kodwa ukuthi umuntu kule role okufuza idlale omunye adlale yinanti uJesu wayekwanisa ukususa ilitshe kodwa wafika wathi khuphani ilitshe so umuntu kule role okufuza idlale amadoda bayadlala irole abafazi bedlale yayo abantwana bese bedlala futhi yayo liyakwazi ukuthi okwenza iyouth sometimes iphambana amakhanda ngabadala thina esibadala asambeni kuhle yikuze ziyouth besithi ethetha kulamankazana abakazana bahlabela kangaka abafana bahlabela kangaka ayibaboni latokhu seakuku okuqakathekileyo ukuthi thina abantu abadala sihambe kuhle inkosi lisiphathise ulutsha lwethu lolu akade ekhala ngabo ubaba lapho ukuthi kanti uhamba njani sokuyi-7 into 17 so
singasutha sizabe sibambile athi khathesi sisaza Nobe badelelele sibevuki yenu ukudla phela umangoba akula muntu ophaphamisa omunye nxa sokudlula